Rusha mumanyi nigo boigabirega kurokuboro cha serikali kuinyora egesaku kyomo Gusii ase amabagaye birogo au ase serikali gati yabo ase nsemo yabariki babutambe ase chwizara asatere buna ase gekani gobono serikali ya Kaunti ya Nyamira yabirige gutiwa magega na kuboria chinga kyamabagayo arabega kwenanwa Kaunti ya Nyamira ebege kuinyorwa asoko konya Kaunti yo nero kwero kobako se kwero seririeta na bigo koreta amagendero akere keki yense kubavwa Gusii na ntisobe imeo ya mwana twanyoro mu minister yomo Mr. Migosi but still ni manyete magendera takunya ko negotiate kurubara ba PS ka kile tutamuno forget mu Gusii tutake tutamento mu PS yonde igoro ya mu PS yonse atrako ya mutubwat iganya mira tutatonyora no nyamba tatu asengentole ntubwati mu CS yororo Iga serikali ya nega isinacha lero ukuganikora no konke abantu baitu batatu kaba empower andi tegwe ibangwanira mangana itingo